Pagkasalitaan ni Dante nga napuluan, paidam. Dear Manong Nemi. Napuduten ti darang ti init, isud ka po naman nun naming inyapon kon di tarakin ko abaka ken kalding kalpasan na ket nagawid akon diti balay. Iti tumalyawak iti dakkel a balay akaruma mi manun nami madamadang agkarkarga kadagiti alikamen. Simrek kag diti balay. Nadaanon ko ti asawak manun nami iti kusina madamat luto na. Dandan akong makaluto na kay. Ano ba dito mga bangir nga balay? Ket agbakwid dansa. Agbakwid na. Apay. Ado may nga bagyo, ado may nga layos. Hantay mat malalayos dito ya. Nagdakkel da balay da, naglag da. Tabak nang dar. Di mo kadadama kaya. Gamot ta maarigatan dansa nga. Diyan na mo. Ngayon segundo intilakay. Ket adda impatak dan nga balay da. Iti along the highway. Di kat asisigdan iti sentro. Ti lugar tayo. Mabalinda pag naanin. Panaka-exercise na. Sino nga rin pagbalay iti balay da? Awanin na. Baka balayan ti ar-arya. Tulabag baga. Ganawa mga rin ti papantumulong kada kumada. Ngagbunag, agikarga ka rin tayo. Alikaman da. Tas sino kami ti tumulong kada kumada? Sika ano, ikatumulong. Yung maginanakan ta mga tanton, mga tayton, kunak kuma. Adada, digiti duwang anak mo, madamat buyad TV. Bakasyon, digiti ono brada. Mas natutamat nga rin mo umaykin ka, tumulong di bangkang. At kasaw nung kedwa babae, napat kami anakan mapututan ti lalaki, dada kumot kabadang mo, iti taltalod kan pagkaglakay. Garamit at lalaki. Itapay. Ta? Nagpalaykid ka ka din. Hamat pay. E barbaring no, adda-aradaed. Danda niya ako nagmenopos, Dante. Barbaring adda-aradaed ako na da. Munis, menopausal baby. Kaya no lalaki nga hindi mayan. Kaya mo nung tutawan tanin, itong dumakkel ti lalaki nga anak ta. Ay, barga mga rota. Inaktulungan nila. Alaayat mo mong tultulong na kita napaidam nga tao. Sigamay, ito rin napaidam da nga. Kahit tamang tumulong. Kasano ka karot ba kinalaka yung gamot tumulong? Inagtumulong. Kasta ti agkakaroba. Kinunak man nun eh. Madamada bagbagkatan man nun eh mi tidakkel TV. Taluda man nun. Marigatan da. Oops! Tara! Bago na tumulong ka. Ay! Gayam Dante. Kababay mo at balasang anak yun. Ang inauding anak yun kapag bagkatan nyo. Di amin. Siyakon. Ohen manong nemi napintas ti borodek da nga anak. Iso da ito ni Hasmin. Nagyamang kami manong. Tayo makatumulong. Di kita na dumakaroba. Di damot tumulong. Di yung atay baga patulong kayo. So nga handang umasag ka na kayo. Siyak na tan. Ay, dito yung oras siyak. Manong nemi nairuwar ka na ikargami amin na hindi kitinaskan nga may karga. Nakasasayang na tinapintas nga balayot, ata. Apay panawan nyo mate. May mintul tamot sa sarungkaran na. Dangamin ka barbaro nga balay mi. Kasi diya highway. Diya kami ngagyan. Di kasla napanawan nga. Naglupusan dito balay yun. No? Kasi nung arti matatakot ito eh. Kita pasarim mo may sarungkaran na. No muna ti naglawab nga rod ti arubayan nyo. Nga awang ba't nga rod alad na. Na aladam mi kumaangin baka kakit mo nakababayin ka na kayong karuba.
Aladam mi ti balay mi, dinto tada kayo ket awan ti alad na. Baka di bagayong nanti ko namon, ipaidam mi, nga damag na dito arubayan mi. Ay, malagip ko kayo ta. Nagsalita kami ni Paris Simon, iti namin sa nakalman. Ni Paris Simon nga mang taltalon nyo. Yung baga nang isarding na kanon, mang talon. Kadalatakin ko na. Sino kumot malogi, no saang isuna. At nga tanang sa pulan na nga, sa baling nga talunan na. Naglaho di taltalon nyo, sayang no hanga mamulaan data. Kaya siya, kayat mo. Timat nga miniimbaga ni Paris Simon. Digi expenses na, saan ka numot nga may kisay, sakbay nga mabingay ti maapit. Isugit ti mapaturayan. Siyak takinda ka. Nuanyat kayat na, isok ibaga na. Mabalin na. Nukas na tata. Tinapitas ko mga minakit ko numano ti expenses, di abuno kada pagpasuyot, kada bini, may kisay. Santo, mabingay ti maapit. Saan nga siyak ti suro yo? Ang nga da kayo ti mapaturay nga makital-talon lain. Kakayat ko ba nga nakatiwang-wang ti daga. Ngayon tikas na nga bingay bagbagayo. Kung kayo at expenses, taan nga rod, kan makital-talon kayo nga rod? Di gada hanyo nga patalon. No saan nyo kayat, di kayat ko, hanyo sagsagidan. Di bayaan nyo latan nga karuutan. Kumot umasapol di kita apit. Nagpimpensyon kami mat nga kasawa. Sa dati ni Hasmin nga anak mingit, adamat ng trabaho na. Ito ang problema mo. Hindi tamapandan manon may midyak man lang. Nang kadakwadang agyamang kami dante, tayo may katimulong. Awan Hindi may amogyaman dito. Bahali nga talaga ugali da. Mayat-mayat. Awandan nga karuba. Kasla di daamot makikaruba. No, dapas kanda. Andang kung kumidar. Di kitila tapada damat nga kakabagyanda ka da. Babak na nga pada dati umatanda ka tayo sulat umatanda. No, padaya ako talaga akit o sanda ka kumbida rin, mapangka. Agim no mapangka, kumuskusilap da. Agpaspasagid da. Sabali nga talaga ugali di kito ng pamilya. Nakunak tinakam ko man. Hindi naman lay baga pakikit kita yung manok tibalay me, dante. Mga noada mangubor, mga noada mangloko, anta pa na ibaga. Kasano ko mga min ibagada, kadita pinagyaman kanya. Dada manon na yung istorya kiti asawa kininagring kabayatan namang mangan kami. Do, anang tinaalaala mitang naman timulong. Imbas nga ginanakan, napangkapala naglingait. Wangarod, nibagagpeking kwa na, kinitataman doon nga. Kaya't nagatsak ti mangituloy nga mang talon ti dagada. Ngayon na nga ko na. Bagay ka nung di expenses. Nagpatalo na, masapol nga nag-di expenses, nagtalo na, may kisay, sakbay nga mabingay ti api. Hindi naman kasi nga kaya ta kondisyon. Di na pinibagay, pakikit-kita yung kuma. Awan. Unusan, agyaman kami. Hamon lang orot nga minang tugali da. Hamon nga ururayin ang agyaman da. Una niya man titanda kang voluntaryo ka nga napantimulong. Yung pagpagay ni Hasmin, inis man na. Baga kursunada na ka. Si Kamad, bakit? Baga nanunak ko nga ni Hasmin. Hindi ito nagpintas. Engineer sa akin yung boyfriend. Hindi ba naglabas ti aldaw manon na nagkaruutan ng tiaglawlaw ti balay datatamando. Nukasta
Ang pasaray umayda medlat sumirpat. Handabat nga tayo dumsag itilukan da at sumrek da ko ma. Nakarakaplat tama nun nimi. Taptapukin na. Sayang balay. No kung mga kayad da akit kumita na tamang agkasera tapno kumita na pa. Kaya nakatiwangwang manong nimi nga nagkaruutan dagiti talon. Magustuhan mi siyempre. Nga atarakin na tasadya kami nga agiwayway. Apo, nakitak ni Pari Simon manong nimi. Noore la nakataduri kita kinastor nang napan na inuwayway. Iti dati manong nimi nga taltalunan na. Pare! Abay. Kumusta? Kastoy. Taran. Sandali. Hello. Sandali. Hello, Kap. Sandali. Ni kapitan nito mawawag. Sorry Ito yan. Ayan tayo. Ni Pari Simon. Ado na kita tumawag emergency. Ado may bumul titul da o may wataalan na. Ado ba tawag ni kapitan? Sige. Okay. Natayan. Ni Pari Simon. Pare! Ala kita nakadadumat nanayunan sama dati tarakin mo akaldingin. Ay gimatang kita sa nga pulo pare ta. Unat. No sangkon nga talunan pa iti taga ni Tataman do. Di may pagpasturan. Pakiranudan. Haan? Uwe na. So, mayak mo tagwawar dito yun. Naglalapsat na kiti root. Mabalin pa nga rootan nga para ka na kiti baka. Iwayway mo dito sa mo mapan sa kamang root pati ka rin na mapan di pa sobre. Yan ba yan? Uri saksa pare. Nayunak sa taragan ko. Uri kat adamat bakanteng mabaling nga pasturan. Ket uray pa iti arubayan ti daan ken napanawan nga balay manong naming. Ket naglalapsat digiti agtubo nga ruot man. Hamat nga magabgabot. Aw iti nakabantay nga mangdalus ko iti arubayan. Dito'y ko nga ipastor di kiti kalding ko. Nakadado manong nami di kiti na iwayway nga baka kalding manong nami iti taga uno talon da tatamando. Kastamatan manong nami ti arubayan na naglalapsat nga ruo. Idi taumay tilakay manong nami ket timbog kaw no. Hey! Sino taking kalding ka nagdoy? Diablo kayo! Ha! Ikatan nyo na ginawa. Yan yung pag-iwayway. Hindi kalding tarubayan. Di ba labi? Ikatan nyo! Ikatan nyo sa saan? Pang-urik na gito nga kalding. Nagdardarasa ka anapan. Sana, kalding ko na kita. Nantikit mong usawin. Pag namayin nyo, tarubayan ko, kimano kam lahat,
Guntawain nyo matan. Iti tumalyaw iti bandana at daya manunimig at makita na ti batog ti balayda ngayon ti taltalon. Ay! Madidetoy! Pagkiranudan nyo kit din ti talon ko? Ay! Hanga mabalin! No asino man takimbaka kada kitarakan di kita nga datip talon ko. Ikatan nyo! Tano saan? Ay, isak lang kayo! Diyan niya kaso tata. Ang ordinansa nga maiparit iti agiwayway iti saan nyo nga taltalon. Han? Ano nun nung ordi kiti root kita awang kamot ka. Ay, basta! Mga yabag ti pulis. Tapapulis kayo amin. No saan nyo nga ikatid na kita baka kada kalding nyo kanita taltalon ko. Nagtungpal kami amanong kat papulis na kamot gayam. Niyamit deto yung kinapaidam na ito nga lakayin. Naku, nagtinakim ko man. Aming kam nga rod manunaming akin tarakan kadagit tinang naiwayway iti taltalon manunaming nga nakatiwangwang nga nagpintas nga panganan dagiti tarakan mi. Inikat mi. Sobra amid na dyan nga lakay. Sige. Ang nga rod. Ano nun na nga rod? Jeroot. Agang ngangulatan na. Marmar peklatan jeroot. Nga saan nga pakiranudan? Dagiti tarakan tayo. Gaputa dagana. Usto ah. Adda ordinansa mo na adalinteg nga maiparit. Kagiwayway. Ti saan mo nga kukwa. Buno saan mo nga awat. Ano ti question? Ano na nga rod? Ano na nga rod ti root? Mabaybayan latan? Ngluko na dyan nga lakay. At timakuna nga napaidam. Ipaidam na pa. Nasaan ko marumpeng mapaidam. Nangarot na rubayan na. Kaya, numaarap na kiti kalding na rubayan na. Di, kasla arig na madalusan. Han? Kahit nangarot nga agkabakiran, tilawlaw ti balay na. Kahit nangarot nga agkabakiran, iti kataltalunan na. Napaidam at natangalakay. Nanaro na lang arudan manunemi idi taginastusan nan iti panang paalad ng tilawlaw ti balay. Tata, Pray, Dante. Idi agnaid kay ditoy, hanyo pinaalad ng tilawlaw ti balay. Ita ta pinanawan nyo, isumutin pa ng paalad nyo. Tapno saan kaya agbasak-basak? Mampakanyo kayo din basak-basak kayo ng tiaglawlaw ti balay ko. Kaya dajay panagharap di kiti kalding data kit panakadalos na kumamutan. Ay, hanggang sikat mangisoro. Hanggang sikat mangisoro. Iso nga paaladak. Ano nun yung orda ti balay kit ako matagyan. Ako bibiyang nyo na. Niyat amom pakano adan to ang kursunada nga gumatang. Di ila ko mi. Kasi ka, kabaylam nga, gatagan, ti presyo na. Nagraman daga. Diyak kabaylan, tata. Ure nga ta ilako, di taragan ko, baka katakal din, kita, diyak kabaylan. I-ready nga rin, di kita taragan ko, nga parang panagkapag-college, sige, ti at dati high school nga anak ko. Banyo tata ko, sumapulak ti bayer. Kaya, nag-commission ako ba kwa, numanot pa ng itadyo. Numanot ibaga iso. Makamukin nga mang tuon. Ta iso dito ganan siyam. Tapos pagkarikan. Kit patin sapay jay talon nyo. Kaya na. Aladak pa'y talon mi. Tapno awan ti sumsumbrek. Tano adda sumbrek. Matrespassing. Maidurom kayo. Tano adda animal nga maisirrek nga kaan. Patalon nyo aminin tata. Tapno adda sarbina. Ay kaya yung kaya kondisyon ko. Da kaya man ti mamaturay ng talon, da kaya ti matungpalan. Sayang nga ron nga nakatiwangwang lata. Pakatulong kumamit kada kami, ngagtaltalon, nga kurang ti taltalunan. Ganda yung mangamin kayat ti kayat ko ita. Tata, harigad nagpapaidam. Di kayat mo usawin, napaidamak. Mabalin. Tarantado ka, Dante. Hangasak ti busbusora, hangasak ti butbut ngem.
Mabaling kaisak lang. Ado nga min kwarta kayo kahit kapag bayad yun abogado. Iso nga siyang nasyaktikal kalabanan nyo. Huh? Manong nemi iti na minsan nga ni Hasmin ti imay si marungkar. Nakakot sa'yo manong nemi ng saan nga dimsaal. Ngayong nakita na. Nakita ko mo ti masadagan. Good morning, ma'am. Mang Dante. Good morning to. Dalpas gaya man nga naaladan, ti balay mi? Pinaaladan ni Papang Muta. Pagiwaywaya memot ngamin. Sayang nga rin kita ruot. Marmar paglaeng no saan nga pakinabangan. Iti taraken. Pati taltalon nyo. Sayang, ma'am. Alukuyon nyo kung matigit tinaganak kada kayo tapno saan nga masayang. Mang Dante, awan ti sabali nga mapaturoy no saan nga ni Papay. Jagmat kit kayat, tikas tang ugali ni Papa. Suda kay ni Mama. Ano ugali da, ma'am? Sikaman ti. Mismo pakangiga. Na istrikto da. Handa nga na istrikto, ma'am. Napaidam da. Ultimo nga ruot nga madalusan ko may tilawlaw ti balayo. Kaya ipaidam da. Tano, agarab dita nga kalding. Kaya't nga sa dalusan na. Uno saan, may baga ko mga pakidaldalusyo man ng galawlaw ti balay mi. Tapno saan nga karuutan. Tano karuutan kita magangon tumarmar pag delikado, ma'am. Baka kit no muna kita kadon namat nga datak naikapot inta balayo kita bigitay kayo nara kada na papindas nga tabla. So haron nangina na kita. Kumit kita ng ti bayer. Ada matigiti umay mangkit kita na ko. Napimbindas nga kita anda ma'am no ko. Nadalos naglawlaw. Day uno saan kit balbali mapintaan no mabarnisan. Napintas no barnis ti pakat mo kana kita tabla. Basta matibagbaga kani Papa. No ilaran rantadang ilako. Napimpitas no istimar. Tapno makita na diya buyer, maalok itirik na. Hindi na matungtong palin da Papa kini Mama. Mabayag damat pangarod nga. Sumi na ko, ma'am. Ano to ko na, ma'am? Mabayag da pa yung mabayag da pa yung dumaga. At napigsada mo't pa lang naman pa yung maintenance dan. Amo dapat nga takigbinanti sa lunat da. Damat ta igatang dati pag-maintenance da. Kaya mo sawan, Ma'am Hasmin, saan tula mapaturay kayat yung anak, no, awanin da papakini mamang mo. Kaya una, numatay dan, kaya sinopay ko mga ronti mangituray, no, saan nga da kaming anak, nang naroon na kanya kang buridet. Nga siya ito tagtawid, kanto yung house and lot dito, yung kanital-talon. Nagkasat tula una ya, ma'am, tiagbalin nga asawam. Adut tawidan. Engineer sa di boyfriend mo. Abay, ma'am, sorry ha. Biyango taksa. Awan kamin kani Fermin. Hana? Awan kamin kani engineer. Kapatasan nga kayat da papagin Mama. So, sasapo. Abay, isodot mapaturay. Naturay da nga rin. Kasi na ko na, napaidam da. Napaidam da, iti kalintigan da anak da. Imot da. Ti waya-waya ti may nga anak. Ngag-desisyon iti bukod na. A-desisyon. So nga anak pakit agamakin ng mga baga. Ngagsakit da ko man da to. Jesus, ma'am, sa mo daw dawat nga matayon da papakin mamang mo. Tigit idaw dawat mo, mabalbaliwan ko matugali da. Sanda ko mga napaidam.
Kinapaidam na to eh. Adada nga kaya nga nakatiwangwang ti taltalon ng tiya. Mairanod kumamit di kita sapsapol kada kami nga kasapulan di nalawang at talunin. Nagtal na ed manong nemi nakatiwangwang ti daga wano talon datatamando. Ket nukasta manong nemi nga umado agtubo dagiti ruot kasi na nata nga sumamsamek pumuspuskol nga into no aggangon ket marpeken manong nemi. Summer idi manong nemi kadagaang na. Idi awisek dagiti anak ko manong nemi. Ngayon kami dya karayan, tayong kawag didigus, pambarak ka, burakan na tayo duwang arama. Ngayon kawag piknik, mano. Idi labsan mi manong nemi ti balay da tatamando, permi nga nakaganggango. Dagi tayo narpakin nga roon, tasamer nga roon. Idadda kami ni ti karayan, manong nemi, maragragsakan kami kabuta. Ado di kiti lamas, ti rama, manong. Idi makita mi manong nemi, ti puskol, ti asok, iti ayan mi. Diyos ko, ada maruuram ti handa yun. Idi samot balay tayo dyan. Uno dyan, di balay da tatamando? Diyos ko, agpaano kan ti angin? Kaya nagpaamyanan. Agad maliklikan di balay tayo Nagpaamyanan, hanggang maapektaran di balay tayo. Kasi nung nagbalo ito direksyon ti angin, tagpabagatan to, di ada agparsyak na begang, uno apoy kita, maalo di balay tayo. Manong nemi nagdardarasak nga nagawid. Numunot pa nga daywan ti karayan. Numunot Dito midlaing harison manong nemi ti nagluganan mi. Di mat unay makataray at nalubong. Dimteng man di kiti bumbero manong nemi ngem namin pinsan nga nauram ti balay. Nagngi na nga balay manong, kabutan nararakin na tumapay nga, nalalagdakin na ngingi na nga tabla. Imbaglagid din manong nemi, tasaan nga nairaman ti balay mi. Taiso na ngamin ti akin amyanan, manong nemi. Nga umasadag iti kalsada, barangay road. Tanukos pagarigang kumata, ti direksyon ti angin kita, iti balay mi. Baka na iramraman nga nauram agraman di kiti karubam. Maribungbong sigurado di tayo aro kabarangayan mi man. Di pari Simon. Detat naalaaladan ko na. Hari, kasano na pasama? Baka ba't nood na napupuutan nga nagsigarilyo kit impurwak na dita. Kene, nakapudpudot. Sa nakaganggango, dagiti ruot nga nakapuspuskol. Sa medyo adaangin na. Dito siguro nang rugyan ti uram. Kalpasan na, kinayam ng tabalay. Amuatan na kita, isoda kita. Kasta unay manong nemi ti panagbiriit ti bakit nga asawa nila kay man. Agpungpungtot met manong nemi tilakay. Agpabasol. Sino ka ng por di balay be? Sino ka na kayo ng por di balay be? Sino? Awan, di ba ibaga naman padasin ng ito do. Sino man ti kayat ng ito do. Diablo! Sa pagsasaon ni Diablo manong nemi. Ganyan din naman amo. Nga isuna mismo ti Diablo. Sana kinita nga ng nemi ti kataltalunan na. Naghanggango di kiti ruot. Nga nukas pagarikan ta.
Ada mangipurwak iti sigarilyo di tatalagang dakil nga urang. Ni Yasmin manon nemi tinaudi nga dimting. Nangig ko ti sa una. Pa, mama. Nairantaman mo no saan tinapasamak. Naumata na dalusan ti aglawlaw. Nasaan nyo nga impaidam. Nga nagaywayawayan digiti karuba tayo. Kat nadalusan nga saan nga nagpuskol di aroot. Hang kumamat nga naano ti balay tayo. So nga dati kumanti pagnakman nyo. Ipaidam nyo ti sang rumbeng nga maipaidam. Sayang. Awanin tinapintas nga balay nga tawidag kuma. Nagbalinan nga uri. Nagdalnan ti pa nagsangit ti ina ni Yasmin. Nagkalmamaten tirik na tilakay. Itay pa lang agpungpungtot. Balik na siguro. Nadagsan ti barokong na. Isongin sarteng na. Kinasarita na kiti man nung name ni kiti fireman. Nati atapon yung nagrugyan ti apoy. Sir, posibleng kadagiti na puskul ang nag-aawang ruot tata. Tinangrugyan ti apoy. Hanggang nagkapo iti ruwa, hanggang nagkapo iti unig, na-disconnect mo ti kuryente. Awang atamat ti nag-aangaw nga nangibakal iti apoy taw na, kaya namat makastrek, hamat nga basta mauram, data tayo. Dito kinapuskul ti ruot taglawlaw, tata. Isot na karon. Isot na kaaronan ti manakapur ti balayo. Saan kami met nga dagos nga nag-responde at awang mati komunikasyon dito nga alis to, mangipakaam mo. Dito kita imay dapay laing nagtartaray, imay nangibaga. Awang pulos tinabati tata. Tilaing semento iti datar, kaya iti diding ng manunga metro data. Nakuha nga kagudwa ti metro lang. Anang tanggal ka nagiti kayo. Napipindas nga kayo. Nararakit na tumapay. Alalata, sabsabami nga na imbag. Tapos narikas na kat awanan ti parnuay na pay nga po. Nakapanawan manong name di kiti fireman at dapay lang di kiti talo di kiti agasawa kenti anak. Kitkitahan ni Yasmin manong name nakamuspuskol nga karuutan ni titalon da na naaladan. Baka natat sumarunong nga madilpugan. Kinunana. Nabanag ba ni Masay kiti handa? Tata, dato ti kunak katakayo di. Tano saan nyo kumainaladan, kat nagiwaywayan mi, pakainrapin mi nga dinalusan, kat saan nga nagkarautan. No kaano nga panawan yun, isumiti parang paalad yun. No kaano nga awan nagbambantay, sumitin ti. Tsaka mo. Bagay. Kakaiso na nga nasarakan min nga bayan. Iyam, kastumat na tinapasama. Dante, tata. Sangwanan ti pa nagtatalon. Mayat ka, ngasikan ti mang talon, kaya ka ti wangwang nga daga. Basta lagi di mayat kay titulag, tata. Numano ti expenses, abuno kanda dumapay,
Agad maikisay sakbay nga mapagbingayan ti maapit ata. Ay, sige. Wala. At baka ito pa nagtutudo. Nagtubon tumat man hindi kiti ruot dito. Kit sigurado na pintas tutubo na ata. Napuuran tata. Pagkikit kita yo. Pag-iwayawayan yung lahat. No, at napakiraudan ka nagiti. Saan kayo ka din mangipatakder ti balay dito tata. Agdependon kini Hasmin no nati ko na. Takorsunada na ito nga lugar na presko ka no. Takataltalunan. Napimpidas kami di highway. Ito na asawak manong. Dito ito nga patakder ko di balay mi. No inton ka ano nga. Tiagbaling nga boyfriend ko. Kit kayat na papaki ni mama. No inton ka ano nga may kanak iti. No inton ka ano sandang ipaidam kanyak. Tibukod ko pa nagdesisyon. Saan nga problema na tayo? Sin kayat mo, sin ayatem na namay nga pakaragsakap. Sige. No, kinapaidam man, iti kinaturay. Panangbiang mi ti desisyon yung anak mi. Alakit. Gumanamit siguro kastuhin nga napasamak tapno. Agbalbaliw kami kini mamang mo. Nagyamanak papa. Nagyamanak. Kabaranggayan. Dati kabaranggayan ko sana kami mata na bumarangay. Noon yaman na kiti naipapaidam mi kada kayo. Pasensya kayo. Barbaring no makasulnit kami kada kiti nagkurkurangan mi kada kayo nga karuba kabaranggayan mi. Kada kiti sumarsarungal daw. Kahit na sa wen manong nemi inanugot ni tatamando de kiti bidtot na. Inanugot na kiti mawat iti pamakawan. Kiti tadimteng ti may sangal daw manon nemi adan de kiti agubra nga mga arami din iti pundasyon ipadakdaran da balay. Adan ni Hasmin. Uy! Ma'am Hasmin, umay mo patagdaran man eh. When? Iso ni Raul, ti boyfriend ko. Tumunang na ito balay nga patagdaran mi. Sakday nga kalay sa kami. Kahit ko nga dito ti pakaangayan ti reception. Tapno, maawis kayo ito amin. Dati nga ada okasyon nyo, hindi kay agaw-awis ka na kami nga baranggayan nyo, ma'am. Dapapakin ni mama, tigtis desisyon. Sinulag di kiti maawis, isulat umay ko na. Adamat lang tadi kiti naturid nga umay latamit. Hindi tao pong payalad na. Paalatag tumit lang nito eh. Him open lata. Na sinuman di kiti karoba nga umay. Nanarunan no daw kasyon. Saan ko tultuladin di kiti naganakanyak nga napaidam. Taday dyan ti madingo agwalida. Ora sa nga balit, nagbalbalid ah. Kumusta man ti man nga sikasum ti talon mi? Okay, ma'am. Bayat mo din ti kondisyon. May minus negative expenses, damat kasuratan, damat resibo. Sa aming pigbigayan nga naimbag ka ni papang mo ti maapit. Dagal tinitulong natin, panangted na kanyak ti talon nyo, siya ti mang talon. Ewan gaya, ma'am. Idano mo ito tiba ko mustami. Dapapantin mamang mo. Sigurado nga, may dantumat pumaspasyar dito. Pimintas ti biyag mi manong nemi iditi limawa ti taltalunek. Numuna manong nemi ket nagmayat. Ti maapit iti talon ni tatamando. Ada dan tiraksak mi ti asawak manong nemi tasakbay nga nagminupos ti asawak kaya dapat lang kahit mo sawan. Wait, menopausal baby. Ada ni ti kahalis ti inauna. Isupalit pa na kay pas nga ti burdek. Kawan na. Bareng mga lalaki.
At nagad na lalaki. Junior. Dante Junior? Kakaiso ng makalalaki ako, hindi Dan tumatin Junior. Nakadado manunemi ti matendari di kasarin da Hasmin kani Sir Raul. Uwen. Nakadado pala da, nakaragaragsag. Siyempre, adamat da tata Dante, ay tata Mando, kenti asawa na. Nagsagdan nga makipulpulapul ka nagiti ka barangayan mi mano. Sana kas iding kumuskusilap dan at tapasken kad ada mapan makidaya nga kalukaran. Si at isunan mano. Kinapudno na. Kita binaliwan na pa yung titulag ti panagbingay. Ada dun nga amang kanya. Ta kasapulak ka no. Kit na siya at una ya. Ta isuna, baknang da. Kita pangusaran da ko umat may tugod da. Kadag iti kinabaknang da, into ni Sudan iti pumusay. Sana nakas idi manunay nga napaidam da kita agasawa. Kada itaon iti pagkaragsakan mi nga kabaranggayan mi. Kasama iti ang pagkaragsakan ni Ma'am Hasmin na anak. Manong na mi lalaki nga talaga timpas nga iti asawak sakbay nga nag-menopause ni Junior, ni Dante Junior manong. So matadadang kagasgasat mi, dimakkel api mintas pa iti balay mi, tapos nagastagat nalagdamit may bagay nga makikaruba iti balay da Ma'am Hasmin. Manong dito nga rin ti pagkasalitak, kitagyaman unay, ti anos mo, nga nang urnos, kalbasan nga, insend keng ka, di detalye na, iti di mo messenger mo. Kaya thank you, tiling mo nga nang tadbiyag, nang ibasa, kat sabi ko mat, adamat ti batik nga adal, liw-liwa kin pagsarbingan ti biyag, kadag iti padak nga nagbuya. More power to your program. Tuwing oradagyaman nga pagaya mo, Dante.